Evo ga, mi se... Ne bom to komentirali. Dobro, pa tu i vidiš da je trening, zagrijavanje, gledamo trening naših igrača prije utakmice s Bayernom. Evo, gledali smo baš zanimljivo, da, oni igraju tu lopta, evo, hopa, on to vješto ko da je nogometaš. Evo ga, i da, i tu imamo i drugog sukomentatora, još se nismo predstavili, dragi gledatelji, ali vi nas već poznajete, pa to nije potrebno. Moje pravo ime Nikola. I evo ga uživo s engleske, ne znam kak se sad, Fortnite stadion. Najbolji režiseri. Nikola, tu ti pišu naše imena. Pa vidim, Leljak, evo tebe i na komentatorskom mjestu i na terenu, pa ti si svugdje. Pa evo ga ja i vidite kao... Koliko si debel. Pokušaj, atraktivan pokušaj kojeg smo upravo propustili. Jebi ga, Lewandowski je tu. Kolarić je tu i Makar. Zna on zlo. Kolarić, Ico Kolarić. Nije Ajmo... Mate, ovaj crni je Mate. Od noge do noge, dupli pas, da li će biti dupli pas, neće, ide ravno naprijed će ići. Šehić i Čehić vode loptu. Šehić, tebi ide lopta. Meni je lopta. Nemoj komentirati igre i biti. Meni je došla lopta, ja sam se zbunio, sve sam pomriješao, teško je komentirati s GoProm za vrijeme utakmice. Dobro, evo, Maločević, Ico. Liček, pa dobro. Uca Njuga obrana, a to je obrana bila iz 9. kuta. 9. kuta? 9. kuta. Ima gol. Zapravo. Ušli svoj navijači, vodite ga van. Nakon toga, kao što vidimo, lopta je išla do Roben, do Kimiha. Maloševac. Little fuck. Tak ga zove u Engleskoj. Ali lopta je sad na jednom do mene. Ja idem s loptom. Ja stajem s loptom. Šta ću raditi? Okrećem igrača već po 5. puta. Jebe mu. Evo me. Nemam dodir. Ne osjećam loptu danas. Kakva probava? Za probiotik govoriš. Probioaktiv. Sponsor današnjeg videa. Da, izvrsna jačate proba. Imunitet. Izvrsna proba. Probao. Izvrsna. Sereš ko grlica. Poljanec, drži loptu. Poljanec šalje meni. Ja na desnom krilu, probijam se kao mali jastrep u letu. Dodaje se lopta, puca se, Šehić! Tribina ori! Portsmund. Mi te volimo. Pazi lopta do Lewandowskoga. Opet Javi Martinez, poznati Španjolac. Javi Martinez još drži tu loptu. Lewandowski, Isus bol. Vadite u zadnju liniju van, uključujući mene. Makar do mene, ja do Makara. Poljanec, dodaje Šehiću, Šehić koji je 2 gola zabio. Jebe mater Bavarcima. Ja gubim loptu, kao i svaki put do sada. Ja ubacujem. Kad Nikola, htio sam reći Cristiano. Nikola s loptom. Poljanec, ide. Dribling. Bura se, ide. I forica neka, dobro. Jaj, to... Kliček, Daniel Kliček. Joj, kaj. Ide izmjena, ljudi moji, Zinedine Zidarić ide van za Biškupa. Biškupi. Andrej Biškup. Trtica. Biškup Trtica. Da, zato nikad nije više izrasao. Da, gledaj. Evo ga. Isus, ali je brzi u pičku, ko da ima šupak. Puca! I obranio. Golman im ima kapicu. Neka legenda je na golu, a ne Neuer. Levi Jašin je onak na golu. Stražnjom glavom. Udarac stražnjom glavom. Štef. Pernik. Biškup koji je brz kod Trtica. Bum! Pas mater, promašio je. Šehić.
Vrsta naša desetka, Šehić ide dalje u prodor, Šehić je nezaustavljiv, Šehić sam ide u desno, pa odi prema centru, brate. Lopta do... Brišete suze radosnice jer vodimo 2-1, ali... Tako je. Pa i vi ste na terenu. Pa normalno, ali kaj, ne smijem si suze radosnice na terenu brisati. Joj ne, dobro je, to je kličak bio. Pa stoji... Znateš komentatore i igraču šta se čudu, kako vi sa 100 kila možete tako brzo trčati. Stari moj, svet je to u nogama. Veliš, kad se zaustavi, ne mre se zaustaviti, ali kad krene, ne mre. Go! Ali mene je to malo sad već gadno. 3-1 me se ne sviđa. Zašto? Zato jer igramo još u gostima i nekak mi 3-1 malo zgleda. Trebamo još ići po jedan gol, ja smatram, tu iz visoka i iz terena. Nemojte se držati visoko, nego prihvatite dobar rezultat. 3-1 je dobar. Isuse, zašto? Kako nepotrebno. Leljak dodaje se njemu. I Leljak ide prema golu, dodaje Šehiću, Šehić jebe mu ti majku. To ste čuli nivijanja s tribina. Joj ne, neko s žutim kartonom je uklizio ponovo. I dobio je... još jedan žuti je dobio. Kliček, natrag u skladište. Kliček 2 žuta ima trenutno, ali nije crveni dobio. Jebi ga zaboravni ti suci. 3 minute nadoknade i 3 minute nadoknade su već i prošle praktički. Šehić u 16 metara, Šehić gol Perneka! 4-1, dao sam gol, to! To, eto mi, brate, gol! Jej, mi te volimo, jej! Pederu! 4-1, Bavarci, kraj! Prvog dijela, smijte se, plačite se, Radite što hoćete, ali Portsmouth je na domaćem. Možemo reći 4-1, bodovi, odnosno prolazak je pred nama. Tako je. I ovoga kapu ima. To tek na kraju shvatiš. Evo ga, to pokazuje da je Poljanec najbolji... Zašto ima kapu? Pa jer može. Najbolji strelac